Uri umubyeyi uratwite, uritegura guhura n'umwana wawe n'ibyishimo byinshi n'amatsiko. Umwana ni umugisha ngo ni impano isumba izindi ku isi. Niba uri umubyeyi rero ukaba waramaze kumenya igitsina utwite, akaba ari umwana w'umuhungu, uyu munsi naje kugufasha kwishimana nawe ndetse no kukubwira amazina meza wakwita umwana wawe w'umuhungu. Dore ko ngo amazina twita abana agira uruhare runini ku buzima bwabo. Niba uri umubyeyi rero ukaba agiye kwita umwana, jya wita cyane ku izina umuha. Izina rya mbere naguteguriye ni izina Henry. Henry ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura umuyobozi. Izina rya kabiri ni izina Nathan. Nathan cyangwa se Natani mu Kinyarwanda ni izina risobanura impano y'Imana, rikaba ari izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo. Izina rya gatatu ni Ezra. Ezra ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rikomoka mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura umufasha. Irindi zina ni Jayden. Jayden ni izina rihabwa abana b'abahungu, rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura gushima. Irindi zina ni Miho. Miho ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura umunyamahoro. Irindi zina ni Levi. Levi ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko ku rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura umuhuza. Irindi zina ni Kai. Kai ni izina rifite inkomoko mu Bugiriki, rikaba rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba risobanura umubitsi. Irindi zina ni Asha. Asha ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko ku rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura umunyamugisha. Irindi zina ni Kayden. Kayden ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko mu Barabu, rikaba risobanura uwo kwizerwa. Irindi zina ni Gion. Gion ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura umwana w'ijuru. Irindi zina ni Ehon. Ehon ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura ibanga. Irindi zina ni Howen. Howen ni izina rihabwa abana b'abahungu, rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura umunezero. Irindi zina ni Ayan. Ayan ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Barabu, rikaba risobanura umugisha. Uyu munsi ni ayo mazina naguteguriye, wakoze cyane kubana nanjye, nawe niba wakunze ikiganiro ugenda udakoze subscribe